Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMDC Kemotion Road Constituency upa S Sashir ulawan ra ekajing keli hing dorbar jong Khasiels Autonomous District Council bahatu kadan ne em ka khardop khrong khajana jong District Council halum umsing berkajuba balayo no Chief Executive Member jong KHDC upa Syambor lang Renja kalong ba Omdan Hendai uniu MDC ulaong bakadan bakilalum pisah syat-syat nakipat ba pat haba jubab yang halor kani usi em ulaong unwa jing tip banyak bah ya kani namar bakat kum ka jing tip ka isi kadai ba Omdan kum kata upa S Rashir ulawan ra biang ka jing keli bakat no ka District Council ka yo bah nak sarkar jela pat ka jubab no UM ka tanat platingka upa saibor lang warba kalong balai pukundai kelur san lang lai pulai hajar tingka kata kalong nakabenta usnam arajar apusau apusan sakoi pat ka jing keli ulawan ra bakat no ka District Council ka yo bah nakihima niki ilaka pakajubab na uju UM kalong bahusnam arajar apulai apusau kayo katwailak apusau hajar laispa khasandingka par hausnam apusau apusan pat kayo lailak sab kundai hajar shispa sau punyodingka plantation kaba jadi kamdi kesentar bang kro halo kata aku akan syah nama kalau lain di tang ya ke isi baru kuwi council di private member bati kro hang tu te bunsin la chan ong ke ofsa kim china te nahabat ko baw ni te kumba u yam chat si on the ground ong ba no sa te ngathrai nagani kayen yakani ka jaka jai ban don kanu kanu oda ba yang kinong tre hantu le se don kikasyan kalong mislead na verbally by any person from the staff kata gamat kawalong leran ba bat kikren bat kikomplain hangan tenang yang jangan ngam ga kren bung yakani ba ka isi ke dia take off immediately kenal ba bila kerja kadi surok kebawan wan ucik mustahil kawan nak berhil ya yang bahu ni orang ucik nang tak kadi kejaka kawan hapden wan pensi jeng baru diberi titik petang kata Mr. Salman nasuh ba tepat ba nang ni tempat undi wan ni isu Indonesia ayu kata dia singa bakal Indonesia kepala genap sahabat kansil penuh kata ke bos kata hoi keli kata tambah ngaladep keli ni bakalong kumta kena kene ka yen la ne ka isi den take off ya kene ini jadi tang kata mista sama jadi misi gubernur Malaysia atau council dari tertulis yang bisa cancel kami keting kro kasedang lagu operate opti adu delegasi dan tangata mencubun lah misalnya nasihat jikali akan ni community officer atau kadang ni yang pun kata kajian dan kalian ada apply maka file bersama ni tu apa tu kerjakan kadang tangkap forest staff kuat kita dikabakar kata pun coba nilai kalian tu dia tu kadang kita kerja pro nama ketika kekuatan ni soto nanti kita kerja pro dia kekuatan nanti cuma ni kita kadang ni minta dan yang kalian kita yang kalian kan cium segala macam kebangan sa kalau itu orang ban pincai kita atau kadang sisa yang kau katakan kau kerja orang jom MDC pada peta sikit dan mau kita katakan masyarakat house yang berumur ini ibelong lanbak experience di kencing long mesti
balik ke dia yang berkorong. Pada semua berong, pa kilo-kilo kita ya dari kita cenderung hi kepada council kan le, lembaga isi, kan dong dia bawa kartu identiti kita kaai siapa. Buat mengingat yang isi lu, kalau yang kita kalau ilegal, nasional yang dari kepada kita lain. Ngawara yakni jengkeli kedon jengut ba ilo yo bon kisya na kasaka de halo kani ba la kuno ni haban stick kunti collection ki get ki balong illegal de ban pendulo nang ba ninyarap ya ki beri ha pakai paten mar kani kapor kabanta kalau Iran jadi kabadai kata tengah omma hidir tengok dan itu kesiap pun dan kap tengah yang jonga nam dabut tang kata ketingkeli jonga kalian ke jonga ru sebenarnya kalau ke ini berkini ke jingkeli apa abangan keli ya isi yang berdon-dorong bah kalian ke jongi MDC ibu ya kini kecil keli ka 10%. Yung ba na 10% pinyo yo tang nakawan ni share. Yung ako abanti balay ba na 10% bakide banyo. Nakama ko share balay ba banyo. Kani ka-share ng kahima lalay leta ki shim haka 1 share kishim haka 10% dua bantik Kadeka share kapan kedoman, kadeka kishim kawan share. Nanti kita hima kita kita cusio share. Kita cusio regular lah, kita santri. Yang kedua share kita natuli. Kita sio irregular, kita teng sio, kita cuma up dulu tuli. Kita mencuci apa? Kita buka apa itu? Tadi kita. Ini nak semua orang. Misalnya nak 10%. Coba ini kalau ini kita kalau nak buat share. Dia kata 10% kita coba market share kalau bisa grow kan market share. Kerana dia kawan one day dia kawan dia kan juga silakan mana dia 10% pada market share. Kalau bisa ada yang kedua ada jengkeli, ada nak market. Kita itu. Kaya kasi jampat kaba nakaliya ka dyan PPG. College board, kami kecil. Berat juga ini jengkeli. Kalau jengkeli kamera, kaba shen dengan nak ini benai, yuk menjadi officer. Pan wat banyak luar kenika, ki jengsiu nak lagi hima. Te pemaaf terpau nak dan hima, kita ada kiwan ni sekolah office. Namun tak dulu lagi kami. Kalau punya suap kita dan kita lima kita atau manusia dan kita lima kita. Ia suatu perlahan berdaya berkat 10% kita ada ke market share dan cepat kita orang nyim dan jengni ML dan pun kita kejar. Dia macam orang nak hakoi nak file orang ayok man boleh. Namdakan bawa tek mereka sudah habis dan ada untuk meeting. Kalau dia kini hima kalau banyak dia tahu nak berkata ini kemana. Tinggal sopa ka sinjang ni ka bangan session ni ka ni happy ban khat yang ni ma ban pin suit ko ni ko ban pin suit ko ni ka ega wan share ba ega 10%. Na kami ni tayo shoot ka ega jack ka ba balik jumlah ban seal ka ega jingi ka bikin do na kita step ka sing lakman shipa ka sinjang ka ega banyak. Ini shimnya. Apapun yang dia lakukan itu apapun yang dia sih itu Ibon berasal man Punjab burang. Ya kerja beli itu. Beli. Berketelat. Kadang kita kerja tiko, kerja telat habis day berkerukan kesencar kadar kisah kita. Kadi hitang kani kamat kani ke subjek. Kebanla bermanra ke syangsu. Dan kani ke department kedua.
tip ha balanu min yo ma di ka shong suk ka shong sai ha ka ni ka ri ka ba e ka jo la de ka ni por ka ya ka bangan kun bang akren bangila de ben shim khia ben banai da ka batinge la da hapana da ka batinge shisha nama long shu jaka ka banga shong basa ai shu khei ki mar khap bat ki shnong ki banga shong ngamong ye ka constituency ka jonga ishar khei mi thoi thao shu ta kar ko mai wa ye no ka bam su thao shu mi tek shu kani pi ka wei ba ka dan ka ap ka jimai ka ja ka na ha bani ro e ka constituency la jonga ni ro na ai ka constituency siam beran burang nang ke ni le khapot pat Bangladesh ko mo siam kenum lap tang wei khar Bangladesh ato constituency ka jonga kenum lap tang wei khar Bangladesh la constituency ka jong beran siam bale khan ka bor sinchar bamaila kam dan kata beran ese ben chongsi hoi dan ki khap ka ba ki khar Bangla ki juwan dan rong to Andrei laga ka bor sincha bor shnong ki klein ki bor shnong ba ki bor sincha ki shilkia banu mele kai na banta ka yap ka im ka jong ka tengri ngais kem ka ba desi ko we ka skin bakun ba ka jat bere ka jong ni ka balong ka ba karpang ko ble la da thung la bu karpang ni nganget ba ni yo ma iti ju ku ya sa shi ta utang de kini ki kunte de shi don de shi hajar mo kalau ka ba shisha ha ka jingi tanya khantam ha ni mo khantam politik kumbalaya keren syakmat lada ni mo ni ang man ayan siro timpe aduh kata-kata syam bagaimana kita kena kalian jonga ngawau ba ladaban kano ka hima ladaban kano ka shino banyak kini long soda banyak kini badlong herman ide ban perkhat ba ka isi ban pha daki brio ban inquiry la kini kidang don yang kemujurti zada kata ka shino lane ka hima kam don chu kemujurti ni hab shim ya kata ka rai ka bakhadu ya kita ke badeho baki brio kidang kene ya kata kam ta kalong ka banga che teng ki poi ka por banga ngabat ya kaya dekam chua ka we ka shino kaba ya kaje hadir pak ofisa namne dapo deskonsil dia baik dengan namni renjo kalong itu support ya ke kemusyong ora OMDC nang ba ka council kan bisa bah namne sikma. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.